Yo, there's a boy. Wimwaga muthikiriria na mwiroreri wa Miaki na Membe TV kwiraga hana ho mucie wigue wi mucie getomoro wa Kimani. Riu muthenya wa ira waithaka wanjeri ni aragicokagiriria bururi-ini wa Kenya kuma mucie wa Australia kuria aragithiite gwika mawantu macio make hari uguo kuria aragitongirwo ni baby top muthoni wa kirumba na magituika gukungwira muno haria muthoni akionekanire agikenete wega muno. Riu moni mandu maragituika maingi muno tari kuragituikaga ni akigongewa ni samido na angi ni aragiukire na akiandika caption yake waiko niguo magakiguthira mundu kaba gugicokereria ni riu moni mandu makitario baby top aroka hana na comment auga atiriri mapema ndio best kusnifu nguo zote kabla utupe expert. Yes, welcome back to the rehab. Hagicoka aragitheka muno haria hena saa Samia kauga atiriri karibu Karaiko master hani wawe gakundi komo alipigwa picha na kiendo waku hatukufurahia ka jeshi vunja hiyo mkono ingine please hena ngakamwira haha atiriri welcome back home alisha kamwira atiriri God glory to God welcome home Rita anaweza kamwira atiriri nikikumbuka mimi nilifika airport nikajishika tuka uba juu nimefika mapema sana staki kuamsha chake hana memory shakiria na akihatukira hihi maoni ni maingi muno kumana na video na Karaiko master na baby top mwana wa airport ikurira akigerite muri nawe kejigere muri nawe tondu ndauga mwendwa hege mangi kiehora hena mwana kamwe atiriri bora wasiguze murima nentite kamwe baby uko sawa Karaiko akerwo Karaiko tu ndiye anaweza guza mlima hawa wengine ni no go zona ni maoni maingi muno andu makirekereirie kumana na caption ya waithaka wanjini wone wakudio ni uriko kumana video no comment no tukiwa gushare Miaki na Membe TV.